بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسندنا متصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال فصل فرض الغسل. Ötken sabahızda gelip gusul juunu babına gelip faslına bölümüne gelip toxtagan ekanmiz. Mına şol жерден ulantıp başlayыбыз. Gusul деген nerse şeriatımızda negizi tilde tazalanуун aytılınat. Bирок şeriаттагы manisi atayın bir amaldar bolgondan keyin bir kança müçölördü belgilep parz dep. Mına ошону бардыгын жууш милдеттүү кылган. Бул гусул şeriatta ушундай өлчөм. Эмне себептен муалиф рахимахуллаху таала фардул гусул dedi. Эмне себептен гусулдун фарзы dedi. Себеби бизде фарз экиге бөлүнөт. Fardul amali ana fard al-i'tiqadi. İşenimdeki farz anan amal kılgandagı farz. Bul jerde şol amal kılgandagı fard aytılıp atat. Sebebi i'tiqadi fard. Allah atayın күчтүү daliller menen bekemdelişi gerek. Al endi bul jerde bul gusuldun farzı habarul ahad. Hadistegi habarul ahad menen bekemdelgendikten bunu amali dep aytabız. Al endi i'tiqadi habarul ahad menen bekemdelbeyt. İşenimge baylanışlı nерселер. Al mutavatir же maşhur hadisler menen anın ayatlar menen bekemdelenет. Ушул жерде farz жөнүндө сүйлөнүп атканда, демек эгер ушул амалдардын бирөөсү табылбай кала турган болсо, биздин гусулубуз жарабайт деген сөз. Эгер жарабай турган болсо, намазыбыз жарабайт. Демек гусулга өтө көңүл буруу керек. Fardul gusul al-madmadatu. Birinci farzı al-madmadatu. Birinci gusuldun farzlarını aytardan murda. Kıskaça aytıp keteyin, muallif kiyinçarak bayandayt. Kitaptı niyesi. Bir sebeplerden dolayı gusul vacip болады. Eğer de al sebepleri табылбай турган болсо, жөн жуунса бул сүннөт эле. Мустахаб эле жууну болот. Качан ошол себептер табылганда анан жуунуш фарз болот. Аны кийинчерээк муаллиф өзү баяндайт. Эми биринчи фарзы гусулдун ал-мадмадату вал истиншак. Мадмада деген оозго суу алып, каргара кылып чайкоо, бул мадмада. Демек оозду жууш керек. Вал истиншак жана мурунду жууш керек, чайкап мурунду суу алганда, мурундун мынау сөөгүнө чейин жетиши керек суу. Башкача айтканда мурун бир аз ачыш керек. Ошо ачышканда гана суу өзүнүн ордуна жетти деп айтылат. Andan keyinki üçüncü farzı gaslu cemi'al beden. Büt denen jууш gerek. Birinci oozdu, anan murundu, andan keyin büt deneni.